сахнада композитор һәм җырчы Илгиз Закиров. Рәхмәт сезгә. Хәерле кич, хөрмәтле тумаш дуслар. Мин сезгә бүген бер җыр җырлап китәм. Ул җыр әле өр-яңа җыр. Бу җыр язылды минем әнинең туган көненә 70 яшь тулданы 23 июльдә. Һәм мин аңа атап җыр яздым. Минем бу җырым инде әниләр турында. 5нче җыр. Бу җыр атала ул минем иң шат җырым дип. Хәзер иптәшләр бамайсызлар, монда баяндайнып торам. Бу җырны сезнең хөкемгә тәкъдим итәм. Бу беренче мәртәбә башкарыла монда шалда. Кайда? Konsertimizne devam ederiz. Sizden karşınızda Tataristan'ın halk artisti Venera Ganeva. Dilegenler şuşu meydanға шығып, салмақтыны бейіп тұра алалар, меңа бұлышырлар, рәхім етіңіз. Барлар. Мен ерақта, сенден бек ерақта, мен қайтасы юлар бек ұзын. Сол yollarda maya kurab meni, sen qadr
Yaşlar gazetesi bik tayavatып okuymiz. Bigirek taynaның 4-nji bitinde bizning artistlar turunda bik tayini bigaybeler buла bit indeymi. No meni jaratalar, конечно. Her numerinde diyerdik winnerni endi. Mine ko'pdan to'y gazetda o'qigansizdir. Opasdan bir xotim yozgan endi. No, bigirek de qilanchiq tilar bitinde meneymi. Вот, Oqqayni jırlaganda kishi g'aylasin buzib, bizning mujiklarımızga yobisha tog'illa. Mine shunday mine bu narsa deb aytirga da bilmayman endi. Bu xatni yozgan xatning birda чувство yumor degan narsasi yo'qdir endi. Qadrli do'stlar, men shu qiziq bo'lsin ishingina deb ishlana turgan ayvir bitindi bu, shulay bitindi. Artist kishi bitindi. Men bit sizning yerlaringizning kisagatini aytib barısında olib ketmayman qozonga. Mening Allohga shukr o'zimniki bor. Yarataman. Bir kimga da zamin yetarli to'g'ri mening yerim. Mine qadrli do'stlar, mine hozir Oqqayni jırlasam, agar birer erga tog'ilsam, zinhar men seans qilib o'tkaram. Shu uyina qaytsaymi, xotinanlari menga ming rahmatlar, rezultatni o'zi ko'rar deyman, men uni yashartib qilib beraman bundan. Hozir endi shu qadrli do'stlar Oqqayin bo'lur. Sandu aşıklar, deresi
Rahmat. Mana rahmat. Abi bir seans aldı. Har xotini menga ming rahmatlar o'qirali qo'ytqash bilan. Oy rahmat. Rahmat Bekzor. Oy rahmat. Aydagiz bir yerga продолжать aytamiz deymi? Har sekretар turgan jirfirlar.